Pa ove godine imamo 1500 mališana, odavde počne nekako humanitarna akcija, humanitarni mraz, kao i svake godine, samo smo danas malo, uvijek nešto volimo da novo uradimo, tako da će biti malo više da mrazova, imamo s kočijama, tako da Smajevci imamo da mraza, imamo Sembirskog, imamo još, mislim, jednog da mraza, ne znam odakle. Akcija još uvijek traje, jer ja još 29. zvanično kreće podjela paketića, prvo udruženje Gluvi i Nagluvi. Ja konstantno obilazim porodice koji nisu ugroženi da bi se učestvovali u akciji Humanitarni mraz. Tako da je dobar odaziv, imamo skupljeno već nekih 600 paketića. Ovo je 5. godina ove akcije Humanitarni mraz i ovo je jedna od najljepših humanitarnih akcija koje ja radim u čitavoj godini. Svake godine tradicionalno, to je 3. godina za redom, ovdje u naselju Peti Zera organizujemo podjelu paketića, tako da i ove godine smo skupili 3-4 djeda mraza. Mislim da treba posvetiti njima svu pažnju, jer to su momci koji daju svoje vrijeme za ove naše mališane. Mislim da je to dobra i lijepa priča, da se skupe svi. Kao sreće da imamo 100 djeda mrazova na ovoliko stanovnika u Bijeljni, ali nemamo, a imat ćemo. Nadam se da ćemo imati. Imamo sad projekat, nadamo se do Božića da ćemo ići u Priboj na Limu, da nosimo, rodio se Konstantin, 10. dijete u porodici Miljović, nosimo 10 paketića tamo u Priboj na Limu. To je sljedeće što ćemo raditi do Božića, ako Bog da, bit ćemo tamo, odnećemo imati paketiće. Inače moram da se zahvalim Gorskoj službi spasavanja Stari grad, istočni Stari grad, kao GSS stanica Bijeljna, našoj drugarici Petri Šmit, koja nam je pomogla mnogo da skupimo paketiće, kao i udruženje Humani čovjek i našim svim drugarima koje ovdje vidite, svi smo mi to zajedno, nije tu radi jedan čovjek, znači ima nas više i hvala Bogu ima svake godine nas sve više. Ovdje imamo podijeliti oko 90 paketića večeras, to nisu djeca koja su socijalno ugrožena, to su naša djeca, naših prijatelja, s tim što i naša djeca voli da vidi Djeda Mraza, jel? I ovo je čisto drugarski neki, kaže, projekat, i ja bih ga nazvao recine petardama. Mi se trudimo tu djecu da edukujemo da koriste petarde za vrijeme novogodišnjih praznika, božićnih praznika, jer znamo što može biti posljedica svega toga i sve usmjereno ka tome, a s druge strane činimo sretnim kroz te naše paketiće, kroz igru, plesanje, tako imamo tu svega, vidite, možete pogledati, bit će dobro.